ne kese me number wo hwe me kira kwa de benyam ye 0243 356583 bra na obedu ha obehu nyame anim onyam ene ne kese ye amen. William Pempenso adure. Be kwa family de hye me bibini se broni aho ofedua no. No abesi trododo amatoa. Pia. Enima, nade. Surprise 3 days in the malaria. No man go to make us. Men twen kuda malaria akura no menini bedi pa. Aso, minda na ya brempon katachie. Menim senya metienti no. Meba no, meboa me ho. Mo aso adro ni nie Dawood heba mesa adro wi me yire dom sima Aso kono fo wa mama ji wedi Dawood aba me cha dia ma me di hye ya kire se okwa obetima ahwe no so yie bra be ma me de chew Dawood aba me cha sahwini na do ni ni enkrato yi FD agiato adi oi Honey, never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dreaded there. You could brew. Musa Dawo complaining with Sissini Koowaa. Epe Ajiwakade. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who jack a sepan and neck. You could brew. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. A Yoko ni Sicilia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Rotsnasi. Na men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brand. Na yemme. Ah. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sudi, me bi komo me mami adwoamwa. Hey! What does ye? Aye chuma. It's a living testimony. Kone ko jodi. What kaki? Yeah, Edusa pray. Obie timinumbi. I just attend for. One woman kwadano for. Any the onye fie dumi. FDA ahwehwe sa adwade nkrato yi mu agye atum se eye ye wodi for ene ye wodi for odi for na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na wakotie na num asem simape na wahunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kure hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se mewom ni se o yale na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wama wadiane adi kosi se wo obenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe baabi akompai body a ejape kurum ene ewose woko ene gi se mewom ni se bosumi bia wo ye all 91 ti baabi a wo hye bia wetima prepare na wa baabi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no all 9 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo sa wote na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adom no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofudie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no anase wankasa mu problem na be da yi e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase wo bi o e da yi wo gidie
Wa wo hwe me no wa wo hwe me no sisia wo hwe me no wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo ho na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hwekura me so wo de beda ani achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame animonyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de benyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame animonyam ene ne kese ye amen. William Pempenso adure me kwa kwa family de hye me bibini se broni aho ofedua no no abesi trododo amatoa pia Anima na dey So 3 days in the malaria na mama me me kasepo me ntwe kuda malaria kura no me ni bedi pa asew minda na ya brempon katachie menim sanya metienti no me ba no me boa me ho mo asew aduro ni nie Dawood heba mesa aduro wi me yire dom sima asekonofo wa mama ji wedi Dawood eba mesa dia mama di hye ya kire se okwa obetima ahwe ne so yie bra bema me de chew Dawood eba mesa sahwini na duro ni ni Enkratui Alice mama enen so ye di chia so no ene di free Kumawood TV studios ha ebre obibia ajebre na ehwe Wadaroma if you sabre ekosise no wotwe mpem bebode ye besrew say ene entina if you say stories making headlines in the world of showbiz eno ene ya bobo anu dada make am say betu bi apeto so ama won so no wanya ho chefa Wadaroma wo hwedwumade ewo Facebook na wa share Kumawood TV sanso ena YouTube Kumawood TV ye the WhatsApp line at to screen ase we dey an say obefa eho ene for messages na fafa Wadaroma me say at that screen ase eto ade ncheche wo say ya frede fa eno na fa messages ni na fafa ho emfa baby ya line that screen so na ena Wadaroma fafa na yenkenkan emfa emaw yemfa the PSC ema boafo adada no wonom eso yasne eme edwumede ye de brew as that enkoma CJ Fashions kumasi amekom a wochebre ehyematade every single morning opese onso ho ye fe wo patade pa e de hye owede no sebi wutisi a obibia akase lady ho ye fe na sa branch ho ye fe na ma me ne papa ho ye fa na CJ Fashions na wo se wodi wani e de kire amekom Sweet FM and Ash FM junction ho and I will be who say a billboard no AC opposite or Danny Sports Lensrap and Vanyo Pub. The number is 0268 505021 0268 505021. Offer na man CJC obe Claudio ama hwaye fe if so celebrities fashion designer bakope I wono ewo asante memha ente wosoko na on sisio edusa for asoma said and then the omode omo capsules no stella etwagu ewo Ghana fine nyina say infections etete wo make am for edusa herbal capsules e dey amount say kwana kope bi na memena mame if so o memne capsules ya ebeye just say insane mo adwuma ebeye system ni mo adwuma to the extent the same oba sebi nsesan aba ahemfio no eya na sebi so fita fi wase na eba pampa de trick akra into what mo sena na boro ahemfio no ma na akoye something which is there what they are say oba memene eye edusan herbal capsules be me na wo jonso abe memo ye wo yakakra ehihyo kakra wonyinya wani mo ansa na watimi ajon so if we say Johnson no kra ba etwitwa sisia na mekamfo eye edusan herbal capsules ama se memene bi na be ye ho adwuma amakoma atoyem o numbers no e rule e screen asia fa
na wone wonum atwe nkomo omo kira kwan ewo Kumasi so ame macro golf filling station hwa e na obi hu omo ubusa homachofo no kra na pese enu no wo mo di bibro ba bia wo bia na wonum aye krado se won besomo som papa na no pe wo mo asoma sedendende ebe chia mo disafo nyame enka mo ho papa sanso e na odifo na ye bo anso so e wo jape kroma oso di hye bede bia meka se enu ma onye no ensisu so a fakoda papa ni adi nubina ene hahaman ene dumsi ebe saniare ama akoma atoyem numbers no etwagu afa na ne no eni nkomo emwa biara wo pe no ode beye womwa sanso ena Dr. Dawood ne ointment no ewe dwaman so ura drugstore bia obi bese pharmacy shop bia wonsabe ka bi herbal shop bia bi sase ma Dawood ointment ye ma obia eno ansa wodi bitwi waposo ye wo ya ochika se tutuwo ukodwa so about mo se ya na wo tie so wa bre wona ma yo boho wodi TB fabo eno ano fasa obe bia ade ebe chono system no ebe dwo fom ebe to fom enkase ni mu besisi so na watie si na pa bia wo kwa akodi no watimi akwa akodi sanso ena ne mixture no Dawood herbal mixture no wonya bi na eno so wono no ma ati di bia bodom pem ewo ni pedwem no ebe bo ne bede ede ne fem mesawada enyeja ho wonum bia obehu say symptoms of malaria ne borema ya na di tipaye nketenkete awon nketenkete abofno nketenkete mreyon nketenkete na ede aba system nim eba sa hadwene numbi ebe pam no obe jonso mfifiri beto fifiri ne tewo no na malaria fever na ene edru no ebo ne condemn efi ne pedwen mo ama akoma atoyem numbi doctor etwa kwan ewo sehwi asa weno so eho no obutu a odi ne dwuma oso fa ne nko ade a enu no obebo ne bede aguvan no abe delivery na mawo ama akoma atoyem wonum ne aboafo a dada no omotabri sika twitwedie e de beso yasne emi adwumedie ebro you stream live one more time e Facebook Kumawood TV and you stream live e YouTube Kumawood TV share for others to be part of the program and then between Manak Beauty Parlor and mame one amekom directly opposite St. Paul's asore dano open short hair long hair bibia komanak na omwa na won so ohun enyefe sanso ene dia se debium so ebema Bushman International Bushman baby a obi anso as the PC enkoma mama beja fa kwaba na fe no ye fa stories no enhyehye so ofa akwaba bia boko de nyame adom bibia boko sa pepe ya bana de na ya ba Brady Brady I want to say boko bibia koso odai nyame ase ya ba ena so ye bla hallelujah o ma mfa nkoma me de be ma dodo me sisa no so me say kan de mitim ntinta we bibro me de be ma on ta de dia na itness wumpa mi wie ya me wra ma Alice mama me ma bejo for akwaba me city podcast ewie no na e was say ye the story number 1 Edinburgh na da bia empenifo say that story ne anti asem frofra na nyukuri mu ene etie na mesro se WhatsApp line etwagu frede e wo screen no so nti mesro hwene yi na fa messages ne nyina fafa ho o de fa baby a yenkan ema fafa WhatsApp line na e da screen no so wada roma ase brominim so be ne sa e di ama me pia o why was somewhere enti meda was pam na story na no pay edikan amede bro ene say reverend owusu bempa ena just say ono no wa brunua se meka nua because cases are nuabo wa brunua ne nuabo na wa bro no e kwama obi bia sebi etabri na no kakrakei na edinatem e kansambone e de fa no ho what must say wono ma didi na tem na ne kon kete e wana sorry oh papa yam kwane ko share video number stay with us onko da bi me miesu hwe osafo adie ya mi yi me yan wo bradi din anaju nyina me nai me ni awrade adi nkomo ansa na me ya saadi onyame ama me kwan ansa na me ya saadi emre bebrebe ni afa na kwan abiye se me nya saa
na wa wo se wo beji machinyi onyame bedi mi no mienu ntamasem me the oil ni ense abofom me tu sankrofo no so re omunu me abedo so ache obutrini me se omu humi mfra me bia enane yare ewia ba enane no me ma omo musumi pia enane no me osrani pia enane no me tumi nkrofo a omu pia matiko sa monya santia me obi biara obehu sankrofo mo ba ka bia ma sankrofo yi no me ne ebi mra wo so obi bia de betra social media aka so osu bempa eni kwa sanka ya sa onyame no me na dia so ya be ma challenge ade ami yi hwe onyiwe eni bottle no mo mani mu ha no ma de enche so na wa obeba be prapra sa de no ma sofo nhwe oil na fa ohoro wonsa ansa no be prapra sa de no osha kura beba be prapra sa de no osofo nhwe oil ade no osofo nhwe oil emfa ohoro wonsa ansa no ba be prapra sa de mo mani mu ama de enche na osofo me pese menyanso enso amaku osa do mo ko penso mra me obi ko penso mra me obie no hon ma me yasa de we yatiaw a wo befa ohu adi entimi nya possible. Enough is enough. Me say Nana Brown. Anything the cash. There is nothing between me and Omo. Nasa masu omu pempo da. Onyamini min kwamfiri me nsam sesia. Tie me. Min kasentia sindi cash. Ana min kasentia Nana Brown. San say, ebi omu ye obi sodofo. But me osu bempa. Enya me nsra ben. Omu ye neat there, but enya no bi na mpe. Sa o peso hu dia me pa abra me nche me kire wo. Na so obenya bia ma me ana de na bre me. Sem hu na akwa. Hwa ma me kan sem mi kire. Mami kan sem mi kire. Reverend Osubempa and yetene kano. Bishop. Radisha papa Osubempa. Etomle bia pressure na bi na no na shata wale die ne ye kan. Ansa na abrabom no obi nuru pempenso bi na make se me ne wapem so aye nuru ho. Na okokasa atrese nipa na wa anwene ho mienu because of say opekwan bi afa ho na so abefra media no a onya obi a otintesu kokko obeti a kire wo na da bia meka se leader de onya kasa pe osiritie moment as obi nya be ye panyini mpo no oni tumi bi a when age na e wona nimu no ekura bibi ugo kan Psalm 8:2 a wase wo mofra no kokko anum na mesiesi ahoden atamfo nti nyame fro obi so abofra wone hwan abofra ene obi a sebe otie Kristo asem yodo awurade ya wafa awurade adwuma because papa no na you overhead na o chechire ye nyina nti ye nyina ye no mofra is o siesi ahoden e wo yanum atamfo nti dia ne obi ka so wafa Kristo no okasa emu odu ye pa ye nyina ye wo social media ya tibi mrante ni bi pie na sabi o ma bedi asofo achi o mo ni sabra bona anya pechinto mo ntima ma yesofo mpanyimfo eso bi ye panyini wo na ukodi na chi kakra o ba no be tanka sapia aya na eya ya na ne o mo saa ne ne ekoso bi na first time aye be hunu no mini ukotwa kunkuruma Kristo Yesu kura sabi takwa che osuma na branche na o Yesu obi tie no ogotre dia ase a wo gina ho odumi dia no sabe ya katua be ba ne so abranche ya Lord o solitia ne wofa awrade do me no nti no media o Bible mu bebiri a obi nya solitia obi a wosene no a ya na ba bia waduru no nuru ho se wonuru ho so ye no me no se obi adi kan wa abrabom na ase wo de wonuru ho so ba solitia no
so want man to nipa no a ye no me na aka ho no enti enhweda nya bibi hu bia na da bia na futu e wo sa de wi mu ne se ye ka chom se asono me no ko a asono man ka o ma no ntum ya no mfi se ye di agro on se ne osono ba bi e kan ne ho se wo sori atia wo sono bi no osono na pa eniema de bedome no ogbo ni dia enam so ye osono ma me so ntino nya da osono ba so ye yie anhwa wo be were wo ngba but ne ma no me kan nam dia be si fie ho omo timi tena ho no mo de call pam wo fie papa no so ye papa ntinde na ya na me ka che mo ba so usu be mpa no se de ensem bi ahyewa o kese nkofo wo tumi ni nyina so se wago osuru din dia be ye omo so adwuma no sa na obi so papa soli gina se nkura ni susa me ne mo papa na enya wake kaka se bi atidi se ya kira mi ntimi nso so se yidi a eno so be ya adwuma ko no so osuru na afre no dia go baza anza papa fo no soli o mu ra fi se mo ye ma o mu ra fi so mo na mo komo mo ndu bi a papa be gina abodi ati abofra bi o waka chi bi o soliti ano afi no no ne de ne be ya adwuma o ba bi o obi so de be ya adwuma wo no nsu fie o ni ya kacha nkra ne se so munya o ga ka bi afrantoma kunu ne ka so obi aka waja na wo kire ne se wo do waja ne mu ko kinkin na kotra so a nipa ne sole se ne no papa sole ya edi ayewo asamo o ja asam na sin je ba sere papa wo su be mpa se ne ma ne ye bi ni nti ya na ne ma bi wa no wa twentwen so because wo so wo ye ne sa anya ne mana ka me matata o za wan wa timba ka ja bo zu e fa se ayi opambo se ni trimudie na akura na opambo obeke ka san se me nyina na opambo so be fashion up se me nso nya wakura ne me ni wati wonyame adwuma mu da na asise ya me nso se ya wo zo papa to apin pa o enso wo zo ba bi afirim ana ba bi ayale nipa be ka se nyame mfre no na nso na no nso atia nyame akwa ndi ya basere no ne afutu a de masa afo ni nyina matata mo ne wa mfrisi ya tan mo no se de no papa bu ofu obi no obi so papa abu betimi aku e ko ba ne sa na nyi oye ne na e ko pa ba ya basere o mo se etomre bi a o makoya asofo ni ntinsam na ya o mo matimi ka bi kire obi nti no na o mo fura ne ntoma ana so o ma ba fo no ma ye na futu ama nkirima na o de o mo so o ma soro o mo sori atie nipa no e de ya da achi bi ewrade hu kokobo ebebe wo mso amomani aba omo so eso mu nyina ka so mbedo mesari a ne ke ba ko na nkani baba akokora ko ye nyina nkra ni bia no atia ya edo me ga ya edi azemo ya do me do me omo da bra papa wo se bempa na ne nya ponti ama ponti nya kan so amaka anya de ta ho amama ya bruni be se di I'm disappointed you. You are disappointed in him. Papa Usubempa. Yes. Die. The intermediate this often ho yawa me the way any nyina no medi no yawo. Ya mama ani waka no en be cheche mu. Cheche mu hwan. Ya Yesu ba sa asisu no. E kan ho asem. Yeah. You try mpire. Yeah. Ye ni ayaka de. Tim se no wo boa wo man no. E bi ani afra no wote. Yesu de oye mpramba. Yesu de oye sei. Ye ko wuni no abuom. Ya kan kwasasem kire Yesu ma wonu ahu se ya kan kwasasem kire no na wuni pa Papa Usubempa won tra ba bi nkan obi mu asem da ukache maami agrada na de nde kro da na taso ne ade uka bi wakura wodi wachi se bi eson ebi na no didi opambo atam opambo so tuwi ma ne no emre bi ko du emre bi ko no obofo mi enu kokwe wo kan no obofo kan nenti se obi aka bibia kire wo a wo se wo da to Yesu anim nyame ani na me se kokoye na me esa na me medi na me ho yawo medi no se bia na o se mission daye bra eboy de bo agende no ayi ye kan ye bubele bibia aba de bo tachi no ye de bo ba de be ko se wo ye wu nua de a enye wo se wo fa wo wadi ubu obi a wo ye kalabule na ko wiye obi sika enye wo se wo fa wo wadi ututu ku obi a enye wo se wo fa wo wadi asase si bi oba ye no enye na ewreli enye na ewreli wo don sa ba ko hwe obi so ade kan nyina no e ka so wo tese ma mekan won kwa na gwa chie no se de so e di amanfo atam se me papa Usubempa de e de ande aseme na ka che nkwa no tim ka che nkwa so mu nyai wo hwe ma nkwa de kan wo ba tra ka che se maami agrada be gu maami agrada ni wase maami agrada nye se de so nkwa nya standard wo de be gu ekum a wo pese wo be kansem so fu kawe
konfo ne abosom ni dua na wo frɛ ne se Nyankopɔn na wo frɛ no wɔn so odi asɛm we de Nyankopɔn na wo nyame na ka se nyame so di asɛm ana no wa fa de kɔ na mo hɔ no wa fa ayi even say what is your father and Emmanuel? Oil. What's your voice in a bibia? And so, what a wild for you. So, young found so much from any day. I could call it a good. I could tell it a good. What's on the view? So, Marco wants in our. I could tell it a good. I said your market candidate say be a semi or Marco. I said you were any rubber. And woman now. One say any rubber. Any rubber. When I mean the painting, okay. Job, she could to me, and I can't ask you. Yeah. Anybody that's a near. Come in, my catch it. The 4 years are Bondia. The 4 years are Domino. The epoch can be channel. As when you did it, any answer went to know. Simply so, one woman, Yakupon. No man, Yakupon will say, was what in the way day. Actually. Now, who papa who's bempa, who shall come a bem. Who come your bien so your sophocus here. Now, but that's what them year, Yamla soon, Yamla we are, more beyond Pramadian chair. One Cassan will never so many days. Who not say since so tap on you know what you want. And then 1 year, almost dear dinner. One of the who did they say no, why young one has the Biam for somebody in the for my. Or never an enemy from. We've been with him to Papa who's been paying my phone. And that's who tongue when you my talk. Who tongue when you my talk? What is one again? No, we go to Papa who's been go change the committee. We did me who answer. I can say, Papa, Mr. Water. Said will become once, and also call me once, and think giant. San Yansano, and I can be perfectly as on a man. It will be from Kuma, was Fuga. I thought maybe also from Diane. So for the way different for Yania, the Papa so. So different. So I'm him so for Yanim software, and I am property. We are different. Okay. What is my mechanic? Now, what is the Papa who's been possessed? People say, yes, you don't send me as one call. Says, yes, you and Possess and I send you one bread. Yes, Papa who's been possessed one year that. One year, I'm not going to call my problem for the Sasson and Wood. 1 year that. Obeji. Moya, dear Bia, won't say ye. Some free Namia, and then I do not say. Some free Namia, some countries, some free Namia. Near so, Yamu, Muslim, Yamu baby, Yanamo Sissi. So for you, Namma, someone, Yamu, free bomb pay, Yamasi, Sanima. Why the cattle? Brad, me show, maybe Miss Howie. Musametia. Hey, I said, maybe Papa who's been Padio, and some moon, I dear Hano. Ah, bisa Christo say, Papa. Inti no more did me and some costing in a sebi. A month for per se, dim cry from near daddy. With your mamma quine. Mamma quine me, man, on cancer. Naturally, I'm per man quine. Papa had one man quine of the book one Jennifer. Oh, yes, no man quine. I remember media minimum. No, so one man quine. Barbara say, or say, or beside Papa, man. What? Of a inquiry, what? Oh, moi. Was it what? Oh, moi. Papa, what is it? Monica Cemetery. Barbara is to be for channel. I would run so 77 times. And your boy, and you. Oh, Diana, no, yes, sir. Ah, we ain't a mini panel. One cool one. Okay. Okay. What is one mechanic? Yeah. And then in Tachan, and then the Pasaka. What we had in the same year. We leader. Also, James. James. Now we share now the whole crown will be your banana home corner if you so deep in my when you meet Jacka. Okay. What is one mechanic? Sadia we are and never more fear. A bit bad, but you can say, we're about less to us a day. A belly metal. Yes, a belly metal. And I call Bible no cry. Disciples need to be called. Was it your Brunia? What was your phone, baby? Sadia wanted to know what to me. I think I could put you, as soon as I can say, I know what kind of physical. Was it me buy an answer? Everything I'm a system at you. What does one make? I don't know one pay. I
no say catch nyakubo wo ye na o ma sise ne de e be che nkwa no we enti yesu esuafo ni be na no bra that's one fa duabo one fa duabo me sise me no mo di watem no me sise so me che mo bi we ana ba bibi nyu mo we so for ye hey and never do 50 days ko no we nye say we fit na hotwe ko no we nye say na ka se me ye di we to bia 2 weeks na e be so a e ba so be na wo so we say bu kunya me ni mase na bia wo plant na duro no enye sa babu so do ni papa wa nya no e ye bone ye dey e ma no woni sa dia wo ye enye nsusu aso so wo so le mani bi na koton kra na ma bonja be no hu sa won kra bi na se be so ko kan wase na ya ko abonja be no hu to dis aduma we na se be so nipa be se 20 nipa be 30 wu a na se nyakopon de ne se nyame wo ye good pa ka wa no na ikoyi we ka mo Baba ya na ya da to so wa friend obi and wa da ya care na se nya pa ye wo so be san ho nti wo be san ho wa kar kra du be da na wo be pa wa kar kra so fu nya sa so fu nya je nyu sisa sa nema se bi bobo nua na we de me boso de wa boa ensuru wo mpo de wa ba sa so de ya de so efra e kanche enso wan emu se ya de so efra e kanche bibi ko kwa ba so de ma bani ni egua me empra so odi ebu o enti eni odi ebu o ti e be fa ade no amo na de no amo o person kan de so the person kan de wa kan wi me defend no me defend no so wutimi fi wo yire ti kwa twem prakwa no ade wo nya e be sa ba so nya no kwenti na wa kan no o to twem pra wo ni yire ti da dabi wa twem pra wo ni yire ti dabi atra wai e be ba so bande ko se enfra wo ma eno kwa wo ma ade wo ye na nya bro pa na ka se dabi wa nya de o mu bi mu se papa wo su be pa nya de wa nya de kura woni ntum wa nya de okay se wa ba be de mu bia no wo be nya no me wo be nya we wa nya de sa man fo so kasa dudu wa kasa bi aman fo kasa dudu wa kasa bi okay mate wa kasa bi ko mi etie no nyina papa wo su be pa kura wo kwa kasa mo e de no kan e de no waka wo ti ko mi wa nka bibia wa nka bibia nko beni so no ne mole so nka bibia kromia fo nim so papa wo su be pa kawe kromia e said you be kan be ne nkomhye ho nsem ne nkomhye na no no ayi obofo ayi prophet wa ya ko na se be no ka te prophet wa o su wa de be na ma no o su be wa de yesi mo si asore dan na mo de nkwa gugu ase mo de nkwa hye ase ni nya waka je prophet wa na prophet wa ka je se be ma wasra so we ka bi je no ya na afi o ka bi che obi a no bi so ka bi che wa na wa da ho dua broni se me bobo dua do mi obi no ya ka me ho asem na wo no ka che ne se be o kum kwan se asore ase no wo de hum to kro de kai e de na ko fa bai e de ko fa bai bra sister o ma ye timo ye mu ye de wo ya pade ko be ka ho asem asono ni mi eno ko no ma amro mu hu ya no ba be kan asono ndi yes de o so hu no ni sa say wasoro ba no ni nya pani na se mpanifo na enye o matsem na o ka de a eno nko na wa kra de 7 pediasa na ye sisa akra pani dibem kra na so difo a ya ka se akra difo a mostly ne de ebem no pani dibem kra okay odifo kra ye be ja asema mo kan me nyintu mpanifo mi enu na enya wo so kwa no meba na wo akra de wo de ho gimu sen ade mo fa no enu nti me ma me wo hoyi se oni obi nya asem a de o ka kire me se mon kwanti emam meka bi me ma me ke se oni obi nya ayo ma me nsu ban ko me ba enti se wo ni obi nya asem na o ma wo ba beta akiri na wo ba sebi o di panimu na atem a ebi ana wo de ehun sunsanso no wa nyem but na wo ba na akọ waya de sa wo sunsanso so wo ne mpanifo mi mu ko na se bi so mpanifo so musuma hu nyansa sa so fufuo mi enu wa hu nyansa ama ma dran kreke na mo no be ka bie na mo antima antia nkra no enkra no ka kosi awie muni mu bi ana muni mu bi o muni mu bi nse me komani muni mu bi akwani ja sori dem so me yi na me aye ebodondo aye washa na se wo be di watem na akwani be so na usu be mpa so akra so be so na mo antima stop nkwani mienu na mo kusi a wo sa so mienu na eko aso mienu na eko muni nyansa ana no mo mankwani nyai na nkwa to mane na kwa ya to mane akwa we to mane na we akwa to mane mu wi a na mpanifo na kasa ma ba konten na ma ba kanse mu
sa so me ni na nyantokwa ka so me ni na nyantokwa mo so mpanimfo no nyansa be na mo de atia nkra no. Okay. All right, a whole lot is happening, but ni nyina mu no eja o ma be mpanimfo nti de be sra mo say bibi ni a adwobrɛ papa baby amu bi ana so for mo na yedam nti bibi ni a misra mo adwobrɛ papa osu bempa adwobrɛ mu nyina ye be sre anya enu gase krama no anya elle metew okay onim dia wo bia wa pa bia wo be kofom kra an kofom e o yaw na de yaw so do wanu su papa wusu bempa so do wanu su ye wo krom ye wan nim so wusu bempa wanu ya ya fa abejeja se de yemfa ayi man enso man enso ya de wo de koye dai na sa su koye de boy nti o de gu for me nya we nya sa wo ye pani we say ya nya no ensem keka say ya ne be hihia nti mu nya kasa bra me come ni ya tem na MPP ye ba ya tem na MPP for dudum light want me ka ho asem ande ke bibia ko be hye nkom obi ye bibi de ya oya e wo so ya MPP mu di nsemu ye nsemu e ma o ma ne ye wo kye no wutumi hye wo nkom enka hwe obi didi watam de akofa enso ne se mi bobodua wo ye sa meka se wo ye shame wo ye sa meka se wo ye shame anya be right fine. I'm making a couple of messages quickly on Facebook. You're streaming live on Facebook one more time. Kumawood TV. Stream on YouTube. Kumawood TV. Share for others to be part of the program. Now, Mr. Sawadaro, my audio messages. Nina, ebe WhatsApp line na that screen. So no, ebe can kind amount and a comment section. I will hold on so no. We drop it or message. Ebe can my main camera. You me and Sabina for me for my second story making headlines on today's Koowaa Show and for Emerald. I have Denise Osese, good morning, of Alumba and Ojami Fwedri. Thank you for your greetings. Yedo Bebre, Nyame on Shroud. If what you say, I love Diane and your crew, we love you right back. Emilia from Poma say, wow, look, I believe say, not so for a canning, no, say, wow, Baby, I be fine. Papa Bosti says that he has forgotten the nonsense that he has actually said about JM. Fake pastor, if the cases will not work, then he will be the first person to die. Flexi says that good morning, sweet Diane. Indeed, religion have actually black man. Anyway, Reverend Owusu Bempa is not a man of God. By their works we will know them. Greetings to Obotan inside Ahafomem Zongo. Thank you so much for your message. Dennis says share the program. Thank you. Then he said please share. All right, Tom Paul says that this pastor will be in trouble after what he is doing, because with all multiple lies and allegations he made against John Mahama, he actually never said anything against you, Owusu Bempa. But today, I respect John Mahama too. I respect John Mahama too much for not said a word. Hey, Owusu Bempa, funny man. That's what somebody brought. Tom Paul said that if Jesus is still alive. Oh my God, you're funny. I want to skip your message, but okay, let me read him. Because if Jesus is still alive, forgive me, in fresh, he would actually take bomb and gun against his enemy. Oh, his pastor is very funny, with a lot of emojis anyway. If we don't say that, Ojam, watch your mouth, because he said anything who actually criticizing him. Just a person can say, Ojam Shanano, because Papa will be a better criticizing him, no, Emra or no, so as so. George Akesi Safu says, and my only madam host, you do all, you control Ojam very well. I love Ojam, yes. Tom Paul said that Ojam has said it all. Thank you too much. You are too much, Ojam. God bless you. God bless you. Right back. John says that Ojam, Agrada was actually ungrateful to him upon all the help that Owusu Bempa gave him. Angela says that what goes around comes around. Emilia Frimpoma, Owusu Bempa, the disgrace has actually already come. We all heard the audio. Tom Paul said that what kind of help, my dear? Ojam making sense. Rough. Ojam cancer pa no krena na all kano.
Phil Jones says that which audio did you actually saw him sleeping with them? That's a question. Emilia Frimpoma says that what help? Agrada is the one who went to his church to give big money to him. Phil Jones says stop being. I mean the messages are quite bunch, but this one also said that Flex said, please Diane, be realistic and let condemn such acts from Owusu Bempa. It's not actually a good habit from Owusu Bempa. Greetings to Obotan Yedase. Thomas says that all the judgment belongs to God. Ojam, have you forgotten you also cursed? Efia mentioned seems as a jam so Bruniada. Emina from Poma said Diane will never say anything when it comes to fake pastors. Your two fake pastors are some making cafe, but as far making main day. Anyway, my first second story, Emron, na second story I made it burn say so for Andy or non so aba to be Baba Bruniani Bia Sadia teacher say Cassandra di Moshi. Na ose mo a mudidi sofo so bempa ene reverend obofuatem muntie mo so me obeka bi a kire mo stay with us to be back if your video number agrada person hijack ba oboa manasi enya afi na beka nyame semu ena asofo no bible simu ntwemu fraza o bible nkan hwe manasi bible nkan hwe ntokwa no gina mu dendenden fo so me preach enfo so nsakira na wangasa won sakira unya wi ni apetese no asie kurasi ni wo bia woni papa wo pese wo papa ji so otwo ma me so sekan ansa no wo papa manasi ji so otwo ma me so sekan ansa no wo papa na wo kwata agrada echa bedidi so fo so bempatem agrada we ya na nase tantan sa confirm obabesia won nase tantan sa confirm is all the gold chain eto nase ansa na nase abright won nase se otwe a wo break wafu ase na wo manase wo kwata na chi obedidi so fo so bempatem ameka sem kire mo we are so fo so bempaba so fo so bempade na sa to so bompa ya mauda wake up so reverend obo for the sa to so bompa ya mauda wake up. What why you did come out when you do part them? What made you a son? What made you a daughter? Solid. That man has crossing around and known so when they say HIV anyway. HIV is a rally. Mas and champon bobo. And champon bonny babu manasi. And choba phone. And choba phone and really bonny a mobo. Asia. Yo kamanasi people go run now now do me so kasi ampanyini obi agrada wo okoti you kwoti aso wa kwache agogina fiche ba bibili abempatem yanzo so kwasi aso kumo hey Andy over say Pietama woka ebi na ne kan sesi e agrada ya panyini yeah now sole ya wo kan we kire no that's why you suffer where you was sole no so be bodia e dey ne sin wo kwa so ntimi no me wo ma na adwuma obi cassette ya papa na ase ye wo ya se wo ba no ba be yi ni pakura no me na hu se ne o ye ne nya eye muaye we ne ye de ba muaye we ene ye de bre ni pa na sebe wa cassette ya wa me hu se cassette ya no na enye ndi ni kwa se cassette ya papa ne muaye a wo de be ya so de komo obi maami ndi nye de se made na be koso adwuma di padwimi fo kasa na no si ya no zo adwumi but ade e wo mi se wa be kan we baba o su be be ne de so obi akon ama no ba ne wure be fi so odidi panyini bi atem obafo ato be ne de so obi kuma no wure fi so odidi panyini bi atem jina se oye din na ye wo de na sa panyini no so ba sole wo jina ne aba ne ye so so de be di watem afa na wo de wo be sole se wo no mi nyina aba be do mi ko akasa dia sam ne na ya na wo sam solitia ye be wo se ba po wo su be ye video andi me nsoma ta kasa na sebe wo kana ye kasa pi opun bibia maame no ye panyini age mu no ebi obe chen abrabo mu so o chen di se dipa no ne kasa hunu ne ka nya ne kwa so no maame ne de no abeka eyi obi na edidi atamaboa no ndidi na oso nya kwanya wura mu akodi atam mi wa oso akodi na yi wo mu pen asan kwan akodi na yi wo mu pen na sebe wa hunu so obi wo ka o se wa ba po uzu mpa ne sa to so abom pa ya ma obi a wo bo fo ne sa to so ba sole ma no na so obi akomu aduane adi pen na wo sole atia no di nanza be na wo nsema abeka yi mu
ah wasan ka nyame nkofo no mukra nyame sunsum no ene pia bonte be kasa masa wo be ko mame na ye kasa we na apesa wo kan ko mame good ko be bia me nam ne be bia wo de me ko sesie no wo ba se sama kwan eso mo me kasa because na ye ko mo isi ono ne hwe video sesie obo video no ene obi kuma kwan ya fa so kuma because to video ne so the me huza branch e bi so kuma me penasem pa ba kasa bia wo use ne nkwaje hu hia go leader bi so betima sole wa hini efufuro mu no so ye bibia atia wo ofa me ntwa no could it be say ebia papa usubempa ohun video we ya tie ka say kan dina attempt to every plan next day na hade ya na mi hunu ni ana sheda ha mu pi ogoka na ha wo mo oba ya men ka ko bi ya ombe fro ya na areho ya ombe checho mu nsem no tumi se ahomete but na nka ade ni solution wo hoketua bi a obetimi aye enuru ba bi adrei uye leader apesa okasa tumi di atie nipa ji utuma aha na starting video etimetuwe na ma musa brand ye yese na me hwe video no obofo na to Andy me slow ba nyame frem na uni ho me na me twa mesa ndi usu bedi meche di mana mo achi sa akasa yo papa won tim firima no ejamani mpie wa no okay na eda ho na chama usu obi didi obofo atade de asam ne betom animu a ti me twa so obofo ngoko a dabi obekon dodo wo huni ade ne tie me ka cho mo se o kan Timothy a wo se ni afa afujuma na fa adwuma pa ye so ahefo se nya no ho asem boni bi nka ye nya no ho asem ni bi se onkofo wi awrade aprepe wo ho a asem boni ba ho ombeka papa ba ho ombeka eno na Bible de sa nkofo ni hinta ye nti minim die me se sa nkofo ni nsem trefo ye adwuma no se wo ya ade na ye boni a wo se ye ka che wi ase ni asa ni ha ya ne ye adwuma no se wo ya papa nso a ye mo waba so etu ye so fa nka se ena me de minya nipa wo ye nipa ni nti awrade se ni ye se wo de se ye nya bibi nka nti ye no be ko ama wo ba mo huru ka bada bia no polition na wokọ na ye ya hwe ukasa ukaye ni etie ni nipa ne ka che na ye ya ko ama wo di dam bia nsam twafo nke ho yi ndo nka wo so funu me kasa aka na ya to so te wo dem ni e bo video nyina wie endi didi owofo atam wo didi owusu be mpa atam na ye nsam twafo na me ho ye yi no ye nimu da oncha ya de da ye no nto zani di da ye ko wasole wo si agina mo ohuru se ni nipa ndi di unu nyede ai za so fo na age ntokwan je urade se unu ntokwan ne kwa me nkoma etrese se nka wuja ntokwan ne kwa be fu obi so no akosa akon ne di ama ba de ya mo so fo kan quotation da bia wo mo ntiase eya na of me say we answer my cobra ho say do they get carried away eya na omotiate ni ni no ma na ekoso na no ma koma sorry ama omori na na ma de ba nka de wo Kristo mu obi ba ke kan kwasi asem sei na wa mfi na ho enimonyam ede bere wo ena sa ma omunye du na nipa suro ndi so chekia Yesu e di na chini ba en so kinka Bible through Matthew wa Yesu mu asem nkwan mu so wa hen nkwan wa wo dini de san go pem so o te wo go so ete na him fie na ye so falumba bia so so kan kwaje ho asem na so pem so be kasa me wa na osuro etre ne na Kristo ye ndia utim sa de na wa ye na tan na papa na twi na ni wo kwa ase wo mu na de no na mo amati na ko ka je nza ja tini akoso mu ya na no a chance so you onipa no wo hunu ne de me so me nipa metumi ahunu asa bu be bo za de no so se no me na de ko ba hini timi bisa no baba una aso ni Israel fo he no oni adaje ma o se ukura wa ka bi o ne kasa bi apia utimi se wa na so be musa ni kibisam ba de aba so fu ide bibi ketua bia ya ni akura we ansem wa be ka che obofo on se no aye se wo ko ama no tutu na ama we ye wo de se wo ko ama wa onu nya kwan wura agrada o nsem wo di koja wo tamfo sa mena na mo nka no nsem ngo di koja se nyina so mfam bra adan nti bi jansu ka tane me hemu yi agrada na po wo asem pa na emse mentem ho ase bi na wo mo ntem because ansem nyina ko ne nche nyina one ne ku nyina wa mpaja da wa mo so da ko ti se na nsen ya so wasa che na ade wo mu ri e je basre se enkura ne sole sa ni obi ana ho so akoma Ghana obi o pajan dokwa we ejimi for complete dokwa no de ba no wode ukoto amane ebi mu otwe na ho ebi no obi ni ma hunu ye no obofo ye papa Kennedy starting issue na wo say wo hunu se ba bia de na iko no enkura na be so so no betima na koto jem because ya de so wo mfom ye wa hunu o kana ne ba beka onim se ne ma so etanaji na ma ne ka ya na ye abufu na papa no rise se mi yi enema bi apie afi ono ahun se wa yale da hospital enso na nko wakonya ketua bi so ogina bibi so nka papa na kasa no kura no de oba TV so a ame papa ne awrade nhira
ya waka ne yɛmfom yɛ wɔn bia meso mafa mɛsɛ sase kristo ahemie bɛkɔ n'anim ɔnkɔ baabia bonso ni baabia kɔ bia wo sɛ no honhom adum because wo na ni baabia wokɔ de awurade asɛm sɛ Peter wo so na mɛsi asafo n'asi asɛm ado print mi ntwi mfa so etu yɛ fanda na obi asɔre a wo na awurade sisi wo so na wo ni mu dream ade kɔ etu gya wo mama wo kasa wo baby do mbɛsɛ dream no vision ne bɛsesa baabia woni hwɛ no mbɛda woni ahwɛ baby foforo wo tia sɛ the Diane show na yɛ wo show wo na ni baabia pɛsɛ aduru it is a tanta so de akura bi bɛtena nam so ayɛ busy wo nkɔ no wɔ ka de bi na wo mpa so one prompt no bɛti mo ni ahwɛ baby foforo wo de show baabia na nke pɛsɛ yɛ kɔ no sɛ ne pɛsɛ yɛ no no wɔ bɛdane no ye interview celebrities si e ba ko yanim ya ba boa mo aba ya star wo wa so interview konfo ndisa wan chance anya we na mde fa afa wo za konfo abefra sofo abefra we abefra na wa vision wa kere no eno na wo sa asofo ni hu bo mo ni nko ho kra we o betra dem no asra ndi dia na no ya o me bai I really love this guy maza atesa wo ya you about why are they o kuma papa ya bataya sisi no ayi say ya wo eja ho ja kra nso free say wo ye adwuma bi no de jimi na ma we no na ma pani bi o mo dua ba dua boson dada because wo ka say ti obi say manasi na abeka ho na agrada na ase asene o de ayigu ne na nyina se ma menete no wan so so no ye ho nkura sa no menete wo so because won kan na wa be kan se wo ja say so ba da wachi na so timi ke kan sem say kira ma atete wa fon sa request wo gina platform so say di o bonyum abetra na kasa fiwe na ya na me ya say edi tie tufu antu tisi menye nyame hwe o hey na boss wa prenum no problem say utikrumo na say wo so pejimini atwa wo ye sikani na so pejimini atwa enkobu say obi say me pa cho me ye sikani me pejimini atwa pakeuka nejira ka no e da jimini miensa be ba betwam wetim diskana to mu obeda ho se we jimini na da kwa we kan je ndi kan etu we jimini wo hunu se we jimini okay ta wo hunu ba cho papa wo fo mede ne ho yaw papa wo su bempa mede ne ho yaw prophet one abra kwa we gogu ne ni mo se no se lie to lie ko and what pam no wapam up to now wapam no na say me pam wonti me nye mi say na won sama me chen wo be dey wo me chen na me why my dear me twema you won't get me again mi wi be kan offer na wo so pa me say ya o tira mi san pa me komre obofo I'm disappointed papa wo so bempa I'm disappointed you akwawe wo wabroche na ho Ghana yeah na still okabroche wo Ghana ana wo wabroche no ai video ati ya ba ya wo komia wo komia wo komia ana kwawe twam kontompo ato papa bedu kobi so obofo so wo so bempa wo so akwawe ntine chie eye how many hours as how many minutes yet me chie andi ya ti ani say andi abedi papa kogubo fotem wo gu anu ase poto papa obofo wo beba ani ti say andi afro pray kwa broche so no no ye audio buy sa broche no wo se be bi owo no se nya broche me de han sa bro ko penti nya fe kura buru we de em so me nya broche no wo na me jire we nya broche no wo e ti say akwada se mo be kan ye no what me kan ho hwe ene yewo a police fonsem ene wa lawyer fonsem akwada sa be video ye no busa so Ghana ana so wa broche but me there I know say papa obofo any who to bempa me sure say omo reject boy we dada baby a ono ankasa okay can say na be bia I don't know for the shame say wey ni hwehwe aye say on to 20 pound ko ne bi o yes ni hwehwe aye say okay kase say no hwanu gase odi gu wo wasa be gina ho I pretend and nobody can pretend usta be can be amano wasa be can be amano it is hano o can be mano a ya no odi kan ka che no atu agu no be kan fuwe titem bia no na we nya asem no o kan
Tembia no nya asem no woka na mo so mo te go ba obi ko di matam kakra bia na ma me akira tu na ma me ye hwehwe no tembi we nya asem be na mo asofofo no wode be mo ya tu na mo dadi ni nase wo mo ni nase me hwe so no ane di no no ane ho asem be na wo ke na yan wo ba udi no adofaka wo ba udi no fra no teta no nyenche no wo nyini sa fe na video ya ba nti wo mo be frɛ no why ya mfa yan ho ka ya bia apete ni ya ma no mo o be frɛ why o mo be frɛ no why ele ne asem si ye ne esa asem ba foforo dia ane dia obi abesom bi obata se wakwan dia akwa yi kan ye ne kure eni me koye na koye buburuja ene ede mu kaka o mbejai dona susu kokoso mu hono mu a wo ye mu de wo obi dia fra no mu de ya mpe dona se nkoche no ni fa dem la Ghana kwa tente ni nkoche free Ghana ibrochio fa dem la Ghana ba we so tia so wa so wo anti gumoni mo se di matam every day o ka bi mamo every day o di matam every day no ka bi mamo every day no di matam every day no ka bi mamo na mo ya ntwe woni na ho wo ye di frafo se bi so ati ja kwa ne ye mu ayi obofo wo we wusu bempe se ayi mo fe Ombenya no ayi se wo ya de baby ada penny no de nani hwa ma bia grada so anu so asakra so a wono so de besi mu sai so ye okoso so ma me nsa jira anu so de besi mu sai asema kan ye wo kan ma obofo ama ana wo kan boa osu bempa ana sai ye wo anu na call ma me grada hono e ko kan sem poto edugu obofo ni mase ina owie no sa go fufu ma odi ye ene kwa nit fufu abankwai emile ana wo saya no de we kan ho we o da ya minima sama menka o minima sama menka mame bankwa mame dada ya bankwa ma o asa di mile kan ho adi we kan ho bo we ni we na odi fufu no ana sha we na sha se na wo se papa no wa bin na wo de obe 20 bi o 10 bi na du tubo ana pua abanani ana saka no mame gada won say ayi prophet one eso ope hono wada ope uturu ma fa wey wa ya no me ba sa boy na ndi no you very can sim say the prophet one ho ade na wo say we yesa ti andi ka se mo a onyansa ni bia no ani kwa se kutie of course woni nyansa andi ka se mo a buri se wo yo dwan wo ye preko wo ye ayi wo ye odwan me abutre da ni pa bani eni pa we wo nipa na so wo nipa tutu ni pantem obi a so le from sofu andi me so chichiri wi a so we pa we chichiri kro nti be ja wo chichiri wi a aso se me nsai wo mu na wo twem yenu wo kaka na dum no da to na dum na da to owi na odi sofu for atem no bo se say owi na asa atene no asa ko kabia na ye na mkuruma matwefo mo ne da matwefo nsankan ba wo de ye bo adaya ne ayi ye ti be share wo de se aboda da yo just making owi no sa ko husu bempa o papa husu bempa ya se wo na se ayi wo bo fo se wo na se sei kokko wo bo fo de kan ye ni jiro no waka husu bempa so du kuriye na sra no panifo so fofo mienu na akwa tim ntam eguma ni mase muntime nka hwe obedi di akire wosu akire no no muntime nka hwe na mumu ya muntime nka hwe yo papamla wonenko na wotetra ho no nya saa na ba bore dache wonim se wonya adwuma ye wonu so wonya adwuma wo ye wotra dana na ya menti ase wi yale kesi bi abona o man be sa betan mo bo mi ani diska e dey asa papa mesere wa we dey huni mo wa hu atome bi akatua bi bani ba bi so a so fo mu ni mu ya wa na okọ na obi ho nchi akasu asua bi ketua bi afiri pensam pa ba branche ka che bo yesi ye pena china ye hwe na ye hu no a wati na sa nya bukodu aye bi ye wa bi abonten amani pese and person bisa say nti video no ye fia bucha no we dey be wa beche we wutum sa na beche wutum sa nya beche yo fa na mo to na mo hwa no obi ko ka bibi kakra bi a na mo so na betem TV so na me ni fa no me na yakopon se na akwa so na mo che no di matem pe mate sa odime to oba ho kaka sa fi se ada wo yere oba atwempra unyo oba obeda waji ama
Now what can we? Me don't be on him nyansa dey fa ho mo no. Evangelist be a friend say evangelist part or the about beto abonten say. Ohun ni say ewu apakan na say ewu che. Eso a bigger quiz and a gamanche. I said there's death lies on bigger quiz and gamanche. I didn't know who ye and Matt Nicansa. Mother Roma, if you video must stay with us on Koowaa. When you know, Yakwa, you go to join him up Bompire. I'm a big quiz. Cratch and I know dear grad chino. Big quiz. Your mom pie ma a branch in ye. Yes. Susuno, me who sat brother no. I said, Omachia. Te say omo mu twesene no obi eye bibi te say adole anasa ayefro ehia na ma hu se ba bi omo hia no ase akasakata kakraba na obi ama ade so de abo bigger question no na ofiri atiasefo asase so vision no ba ku di kan bai ba me pe YouTube nkofo nsam ayeka we na ade na sa ba mprenuni kanya san ka menka ba ku so no wanya accident brutal menya no hu vision emprenuni de touch me ni de e wasa meka menka manu ntum mani nwie na ma betena TV so aka say eh me kura anya me da na di kire mi o enti bigger question no ba bia wo bia ompenya me nipa bi na omompa ye ma no omfa ne nhye Kristo ensa na onyame honhom enye bambo ma no na awrade emfa mfom so ne bone bi a waye no emfa nche no na de me hu obi akwese ho no enye enti asofo ene asomfofo bi a yenkramofo Kristofo ye nyina yenkompai bom emfa ye nua ba ma big akwese no emko nyankopon anim na yensre odi mampai bom no se akode bi asumsum ma hyehya eba ne so no osuru nyankopon enyi sa akode no emfire ne so de edikan no mi hu se no enya accident enu mi hu no last week no nanso mama so this week nso me se hu biem na asa wapie ba bi te se omutu din ana omu ya ayefro na obi eni age ba eni je no no obi kan asem bi tia no e ma ne ka bi na ensam kan mu no ye ntokwa e ma obi tamade de po no e hona no wan kasa bi ti ba bi big akwesi wo ya wo hye me ana wo tie me no ompe sofo bi ompe nyame nipa bi mane mompa ye ma no onsire odi mampa e bo ma no se nipa bi a adwena bone ana esusu bone bi afa ne ho no Radi nyankopon beda ni nipa na dwene ene na koma ama asomdwie aba na me sa fa kwanya we so asre e Kristofo bio se enkran every kuma se ekwa so kwesi enkran esi enkran kronum asofo nyina vie kotodwe mu fam ne mompa ye na accident kese pa besi ewo enkran kwan so ena enkran kronum so wahine na odi ekuro no so no menim no na so me fa kasafidie so na masere no se oma empaibo entime no eye nana gamanche osuru nyankopon ema ne ho ban ye bi o mo hyesa fa wahine no ho no awrade nyankopon ema ne nyakwa na onyankopon ebambo no emuto ne so ne hu se sunsum na papa no watofem eye sunsum edwatwo kese pa na ase enkramani nyina ediko jan aboyeti mansun bi esi mere bi etwa mu a me de minim menye obi a metan agoro nkran na sa mansun no mu no emu ensam bi ebesa peja biu eye nsase sem bi ho ebesa peja biu na mmom ye nyina asofo Ghana asofo etitiru ne nketoa yem koye nkotodwanim ye mompa ye emu oden emaga manche se ade ebeye empetuo anase ma pata kaza no my part ni dine no mpacho ofa de ya ma me hu ya obekan wadaro ma wadwe nkyere ne baba na mo se baba wo di na kan ti da ba me hu de ya me kyere pa ba obo ana ha na ya le firiba kana ni bia mfa na de ntofo yam forget ya wo hunhumu ya wo hunamu ni nyina se ye nipa na ye di asem ansama awrade nyincho se bigger kwesi bewu no na obepese obesere mpa ebo se bigger kwesi wu mamu no na wodi kokobo na etato se yenti a umpese bigger kwesi bewu ni se oninkwa hwe bigger kwesi kwa agrada ho na manam ne so nko pusi kafiri wo monza
Yes, any power Yamisi will be Kunua, who Yachawa, the Dina Moyi Chidewa. Your best way each one is a Yawayan, Una Uninkwa. Jenny Bonacop said, on the same Fina Quine, who won't Kuraba, Diane, who will be Unia Catras Unia, yet Duana. We are the NC, we asked that's a woman. I have done yet to Ashe. Yeah, that much ya walking, and I said the Minoka said, Bicra when you are doing in so. It is an anonymous crown who are cha, and feeling the one any Baba. Dinner not as a Yami and Jana. Yamin can't show be so Mrabe Wuno, the Biame can't ask me. I was raising tear over each Yaminipa. Sir, of a loom baby. Ntino sa wo ntia se abusa no question en so le mameka e die ntino of a loom baby na wo se wo ye nipa mfa so na wo se yi a kire me no won kan kire se of a loom ba TV so ada bia bible de quotation na nja sa akwana na bra bonje e du owu ba ya me ya se wa bre na wo so nya nkwa e ka kire no won sesa wanya ne aki ne tie anu na ma urade be yi a kire wo e du o ka se no otimi ka kire me se bigger quest ma hunu so obewu on person we no mo mpa ya ma na urade se on se stand hu mfra kwan bone ho because we are not kwasi gina no yenyi ni personal life mfiri mo nimpa odo na abetuma ka no krache no se ma me na wo ye na djuma ntim be ka kire se me ya azan dia ene no oba akwasi amane dada se ya azan dia me ye nya de ne enye edi akwasi ni so nim ya we edi so otimi aya ma nkofo ajapade from se na ma me ne so asachira na akwasi nsacha no obewu na be ka kire se so ma me se na hu se obewu djuma so mo mpa ya ma na se nya nkwa ni bi onya nkwa na de ye den onya nkwa na je urade pe so se nya nkwa no mo apo Dina secret bi wom wan tima mfa gogodru anka dia wo bo anyame nsoma eti obo na me kan da ya ha ne wo se ya na mi isu sa wa dan ko fo wa bonto mo cha dina na me pese na me mo se dina na me pese da ya mi che mu kakra no ansa na nyame ba e wo reference be bre da ya here is a care everybody catch as they say ase ko catch say oba ba bewu e simple sa after we no ya so say enti wan channel samanse means everybody person prepare na chi ansa na owu afa no enti no okobo na mane na nya wuo ni enti no okọ because e wuo ni fum ni mu pe on prepare na chi say the ohene so abobra no e de basa ye be si na chi everybody so person nipa ntem basa ye be si ndi no catch me wo fa atse say ansa na wo be kọ no won siesie na chi ye okọ na ezika se menti ase e wom so waka de e na ya mewu but nya this time am so me rent some message be chinti no e was so ma me mfie ni bika ho and everybody di mfie ni bika because one am na kwan so won siesie na chi okay enti bigger crazy wo no di enti na everybody so ko bona mane tell hu ye no say me hu say bigger crazy one person one buy man ma so for bomb man owo no emma biem dan o se pepe emma biem dan yi emma biem over na hu say of a lumba ye be yinadi waka ne sa to nti won person of mi no mo mpa ya man na mum dia no falumba ye yanke ko yinadi eno de wanka o di so fo no bo mpa ya man na de kwam da so ye no adwuma wura no be hem za ofa da bi obepa mo asem ni nie eti oni ala bi wo ha mo ya so fo ma me fo da bia me ka twa mo obi wo kwa nyame na akasa na ne nchem yi so wo boa no nyame so nyame hwe firi se kwa of aso sma nya sa na obeka no of our case of us so smart yes I no be can I can get you kind bands to now they say from where the phone na ye hufo dan trust me opim so tu for say na na pia me use ni din dia mpato because na ini ni sundia opa me urade me kan che di for so wa kokodo okrom ase opim so aye ni amahu de bi ne senti no me Kristo me gene nkwa fini se ko na mane se so otwe ne hu firi ho a me nye na so metimi akwa okoduru ade obo se do beti aka no ya mo bobo ne koro so papa ne panyi me pese meka ya mo boso na ade ha se do beti aya no obeka fa wa me koro o kan so koro anya se urade na aso ya yo no a ewu bi wo mumu ya wonkofo mo ko masa dan ya tikro ma rollins be wunya difo bi otimi ka dabi tini do hye be wunya difo bi otimi ka na ya tikro ma wo hu amasofo ni bi atima sole se obofo ya de bi se wa anya ni ye nje urade se men kan nya so anya ni ye o so obofo atima sole se usu empa ya de bi se urade so anya ni tu pa so chem se ya difo be be wo nje urade nyi omo anwa difo ho asem nje omo urade se odifo ko kura na wo manim na se kokoko fa wanja padie nyina na di so ba wo kwa me ni di emfa japade bia wo ho mfa ma wochi okodu ye na di fo wo fro so aka je se urade se didi nom na me enti urade ni omo ho njire na efiri tira kro ma what say di fo wo di na sa abasa me yonku di fo di urade ya chem zu obewuda ya ntia na yi okadaje afiri fa wi so ya ne da ho nyina ni so okosi so okowu ye wo se di fo be kan wasa
omo asuro omo ho ba bia maduru ni ba bia we aduru dem ko he no nkwa ba bedi matam de urade kan kora wonka na o kan ba ko na de no ba edu opani na nim wo fom a wa o ka bia e de trend be brand ya nde na o ma hyehyɛ no mo nya ho akokoduro edi ese sa de ni e pira omo ana minim di fo bia o ni di ngo ka em se ade be mahunu qualities asemi mahunu se ne be kwa ko nso wo kokan tie word no me no ka se bi kura wate bi pen wase ade be pa mahunu woni se ne be nso wo kokan nyame aso ase ka asem ti obi a wose wo kokan ne ye na sister nyame aso bi sister ya enti nya wo kokan na wo sa wo hwe na nko ama de kura na ba jenjenje ne na otie ya no ehun pupuye bi aba ye nkura ne yaji wachi ne be ba abo aba so yesu oba wa anhwe sa ade no nyanga ja beka no eno no woka nti yetimi di na tamba leta no mo sa ne kura si ye nyina ya kra kon aye dey asa aba be no na da ni ay omo ya ni di so mo me penasem already ne kasa da pombo ko very nice da be fantam but we dey nya agenda on kan se ne nyame kan na because akwasi de ma na we ni sa akwasi de na ma je nwa me ntiase iga kwe na wo be ba fa ye mo ko mo bezu obi ni akwasi go fo okro mo bezu obi ni ya me kan wa na so obi ahu yi hu free obi ahu no se ba bi ofiri ba e se ma na to na num tuo se wasacha na yefe je ne means akwati nso yefe obi abetime ono kura akoye ni interview se ma misu do mo ndi obedi ma na to ono amu kura no onye we ni go no odi mi se on shada enye good sa asemo brabre mo dai to boase dai sere ma mi si ka sei onya biga ko si ore be twem oh asa jai sa sha jai nko onya no ne be twem pra oyo ma me war wo papa bi misro sha enko ho se dia so face the matter as it is tie me sha se dia so fu bi hu abaya bi a ni ko tumi do no tim sha ne ho nko sanso da wesu betu ko betu ma do bigger quiz acha no nko bigger quiz wo kuma se ya master jai bigger quiz dey ma dey ma fa ni nko baby ato that's it okay Taso. That's why. Jiwo film na yenkwe. Mama no. Asamo kan point ni. Beke kwesi bokromi ya. The number na. Dise bibi wo hono mo a. To nsa frɛ no. Okay. Akwasi me hu se wo ko maame agrada ho no. Wo bua mama mfuo wi. Wo bua mama mfuo ejapade ahwere wo mu. Eti anema be se ne mahunu. So bi ye wo ye no anisu a. Wo de ba hu. Mama no kan say no e bi ko bi pebe ka kosi pra e pra no ayi ni bibia obi betuma kwakoye eni tu yesi se mu ade ni woni pa no ho a mo ke telephone frɛ no akosi wo wai mama mi wa bra mi hian sa dia okay obi ate o bai forte wo bi o wi ase bia wate obi a wo pa bia ye pebe ka kosi ku ni bia so wate e tie dia okay se me mu se be ka kosi be wudi a ene me no me exam ene me dia be ko bontim oye faster clear no moya faster clear no sadie obi ko to range over ore na ntia ka say that de no kra no ya so de no ko to range over no ya say ko me so dai na ase ya de da ase ko say range over ura na da for pa na da for no yeso ko to ba no 4 days e no ka sa me tire no woni tike mu bole ano si lo machine no ya me so da ibia na ase de da say no wano na prota me ko no commission abem eti say wo mu bi mu bibi sa no obi a wotan dan obi a wo wiase obi a wotan eti ko kaka sa se mu ya woni pa wo sefo be nya wo twese be nya akwanya anya nyina so eti ti ga de se o mu se ese mu ne so mu ka o mu ya so fo mu mra no mu fre nipa no wo nkura to mu fre ni ma me akwasi wo wai akwasi ma me mpacho we pacho bomo de ya mi hian so wonti mi man na wo kyena bra oni ni mi enu tuketa oni ni enu akonyasia akosi ye mi won no sei me be so be beti te be sira wada wo ye sei ya be free ho na ba jina na akosi mo kanta be ga akosi ana wazo aye bone ana bone ko no ankasa wuntimi nyi se eje okofo ana odi ma na grada GD ana se be so wo ko ba po ana e bi ko abutu obi wuntimi nsi so dua na ba shem ko na nsi so dua na obi be yo bone wuntimi nka de fesun ko fie eni pe woni mi no ye pe papa be hwe osu wujana minifo wa hwe osu afadi
na ana wuja fa ko na wusu so betumi na ko e ba sa no a ye be hunu se wo to kwa kunu kwa no wajimi okay eni pa no ya so for maame kama wa hwe obedi biga kwesi oh Mr. Jai Sansem ne wo ye de wa hwe obefa no pe no na wo ka front wa Mr. biga kwesi kwa tia obedi na tem I tell you, please. I've told you to stop that. Ordinary. When you home come and I walk, say a GDO. Say you knew. So can I want to any of our back and see, say, I question so by also. I could see being yes, you have money. So won't say, ya, you catch us, I will say. Idea, also send a wasem, Opa GD. I did a back case. Then she a very family. Nancy, bigger quiz interview. Was a man answer Johnny on such a it's a bigger quiz where interest bearing. I mean, you will be yet. May was one on me. Well, I still, I mean, you will, you said. Bome bana mane wooden and one so so nyama Jimmy. No, when you mean. And yes, Papa no eguso kase. Momo na mane enti se ye bo wa mane na so wuntie dia madam fi so for kwate wo ya so le wie e bo kra wo hu yi kire wo fie no o so mo mesi mame mo fe mam tesi ene de e wo ho enti no se on frɛ no na se wa beka me mate wate ofate akwesi ben yi me de blogu so enti no enya me wunya da ja de kwada yen ka se be fast ke be frɛ no ye be frɛ ne aka kyerɛ no so to no se tem bia ye ka kyerɛ se ye papa ye wo de bonne nko na wo sibu ena du wo se ne ho nkɔma ba wo be kɔ de ka na wo dem wo ayekye let them go enya hwe make a quest enya se ne brand no enya hwe ana no nkɔm se na ba me de blogu so ntino wo frɛ no me kwakɔ ya enti wo frɛ no me ya wa me ya be nko si wo no na me nya fast kwaya fast na me konya konkura na me ndɛ me say anya fast na se na me ton me se frɛ no me need the number wunya kwasi ba me se bi kwa kra wo me bo bitio enti wuni na enti onu so once all the boni chair bonika me for boni chair once all the boni chair bonika me nya kada obi a wo say frɛ no oyonua me ma credit na me ya se me honkom na bro na me ko to free intensely ba guide ya oka ebe ya oka ni fa boni ni e pia be hu ya ma bro ya enumle ya fori ya be nku na me de me foro koto na ma twete da fa frɛ no ada bi wona onya mo ma run se kra na akosi na ewu na ire akosi dem o ba e nya ho nkom na se ka choso be na akosi be so ba dai na so se be wiase ya won to ka mami na nya ho nkom na ka che wa tie wo boni ewuo anya ne fe oboni ego one say we quotation and so wonderful enya ne fe na so no wa na usati aka say boni bekum no say dey say fe won cha babro oh babro quotation na mtwe dey babro quotation babro ene ba da na twe ene ma ba na twe ene babro ene kwaku na twe babro babro enifa 77 times and showing akwesi ayo bibi kura de why on a new 77 makoduru nkran anti nipa boni ni wa set up frame moto da kwana ba ho wa ba ho meso ti ya no to won o fo yi tue oni yi tue tu tue ya abuba na yi to agbe se nyo bia ha ko me kume se tu enka ati wo jina na wo miaji ani frafo sika na wo miaji akwata fo sika na wo miaji bible say en fa ye ho boni nchiche ho me de me bible ne na mtwe do be pia sabo ni be dem pia because me no ya me se me ka ya kase me se me se me ka se one ne nya ka me ka ya kase na wonya mfra ni de eso wu kura ka be ode o me ni kra de me funu kwa nya bo funu o de e be yi quotation meme ye so munye ko Everybody ba kwa mama ana me ye ko ana wo sa twe ana everybody akwa enti everybody akwa mama say the MP a wo bon pa ya wo ye nipa boni ni anu se me command wo ye nipa boni ni na me bo pa ya na se me ko bani me mi ti obi me si me twa abo me ko bani me fi wo de ye pia ya be so mu ka be hu ni se wu bi hwe me hu ba bi aji that is so ye boni bi I was for last story I made a bremo na no pay and If that's what you're boni ku boni fo. And say former Ace ambassador
Joyce Mensah ono so ene eduabure wabebro His Excellency former President of Ghana John Mahama Bipa intene insurance kwai help me papa chagala penifo mi mpesa metina brochire mi nye Germany mi ye Ghana ni. This is the last time I made a video that Papa Child said. Me bese me betina me mbanchi ewo mi kromi ni baby ti. Pose me betina Ghana krana me ni ejume bia me ya me de best aduane I want to come to my country. Come and laugh. Send the laughing emojis. Come and attack me, but you see this candle that I'm holding. As it is melting, me mo bien dia, ne mom. Me mana de domuti nisyo, and this one me sunni. Mo dim me akwaji sika mwache dina me bre. Nisyo ya egu for we. Gana foni na mo de mo kwa becha. The citizens of Ghana will pay with their blood if you don't give me my money. Mikra, kumikra chese, nkola mi do mabasa sizu krami to me show mo. So when I brochure I heaven man wa beji me passport ne bra brochure. I brochure na me buy me ba brochure as a refugee because my own people have rejected me. Because driving Uber crana made to me and driving because when people request for Uber and they see my picture, they end the trip. Is this HIV or it is stigma? HIV was I'm talking about rejection. Don't come and preach to me, say HIV, this, if you have HIV, you can leave. I know already. And I'm not talking about HIV. I'm talking about the fact to say, Munim, Ghana penny for Munim, former President Mahama, you and your wife, I commit your children. Miss Sama Munina, Ghana Youth Commission for Mumanina, Angela L. Adas, former Director General of Ghana Youth Commission, Angela L. Adas, all your daughters, they will suffer. Give me my money. Former President John Mahama, you and Angela, tell Angela, wherever she is, please call Angela to give me my money. I am not asking for any amount. 800 cedis now. And no, and I'm for mommy. I don't care if you use me to gain $3 million. I don't care if you used me to gain $5 million. I don't care how much money you use my story to gain. All I care about is my little 800 cedis. Those of you say with your brochure, I am okay. When I open brochure, Tina, brother Tina brochure. I am a moment, Miraho. Mr. Sir, you did your money because I walk on or fire. Yeah, but on the Ghana, Simsiana, you have in the city and yes, sir. Now, I am a person can check the man penny that and then honor on a man who Sadia will cause on and say, again, I ain't to me. Ah. You bet me she'll be in the neck. Actually, can't board there. This is mammy, open. Now, man, 1 billion, and up 500 million percent. Show no, ma, and yet you man, I in India. At the end, we have Moba. Move it to me, I hear. So, what are you waiting for? Mestre, His Excellency John Dramani, Mama, ex president, said, won't do you one more? So, didn't you could hear me? Ibrahim, with my abroso. Mr. Omo, Adia is aging. It's more motion, my dear, in Sydney, Ababan or bread. You are your nest and obit one on poison. Some near kind of pin a number and a Yukuruana. The best Romo. We just can be a to Mulevon, we just can be a the best ramping for a while, Bemu. Another crown, your address could have bit my way. Oh, yes, Romo, or more about lady no break. Lady no, she's in pain. And you come back of her. Miss was a Janica. The quite bad. When I saw me, I'm here to Janica, and as I'm around to be better for Copocono, Ganame Diabono. Then I'll be to grow and drop.
ye twa ntrasa aya na enim ye wa akire amaba ye start we su ace odu anim beje because who say so otimi yesa wo agenda odro ye ndia woni yare aso ho yare na fe de wo kwanya ya to wa tie na ba se woni bi na se hu so musisu na fe na abeka nokore na fe didi mu a ni awurade asem bia ye nokore ni eni wo se wo ho ebeba ho wona ma me awuo na aso watu kwan a nkra kro ko be firi wa ba me ahwe wacha asem na se so wo unsu na aso wadan so ye ne to atwa ye ta bobo na no ye be ade sa obi ada wo sole o ba sole ya me ahwe na aba trasi twitwa ntro bia wa dwen se wo disibi o man ene sabeta frate wo jimi ni mu aba betra o ka kire ye se eyi wase de Ghana for de moja metwa eno na mpeza me foko no ho no na sebe uko twatro no Ghana for susu ho na ya woto wo fra wo fon so se na me head akọ kase me ace no ma start ya yini dita machi it is na ampanyifo na ya bibi na ahyewa unu udi abo na ye nyina ye nka bi ma na be kase Ghana for nyina obi asunsun ya didi agro wa hwe ya timam ni bi wosika anko be surprise o ba asem na waka nkeke no ebetuma ma ho ya hi dey pain eje ya woni ntia ba won hwe ne kasa yie na mpanyifo nse sro mo yese ni obre na wodie nipa wapoto amana fi won ntia di bomu sabe adwuma na ofato no so okinchiri na ama mu bi di asifie moto le ja tongofo bi fie ma ya mo ntiase moto le fie kama bi hia mo ntiase obi toka amro no nam kra kwa so ba na ja dem na TV abi na hu a o ma me ne ka ne fe pa e ko fa so nya me hye no wo mu se beta pressure wadi mi a wasu nya nsa firi ana na ema ni pa bra ma me ade a wakanya pechew o ko tra duane abenya ni pa be pam so ye HIV positive o se me ma ho o furu ka o be ni obi waka se me fa ho nka no o ti asem na se e ti sa pains we nyina wo kom no ye beti ane se wo apoison no yesra mo o me no nya ne se fata ma me no mfa ma no na ofiri bu bia mo dwan tro bia ntro nye ye nkwa isi mi enu pene nko babro so oboni bekum obonefo maami wonya me mobon ne me motna e mo wase mo se awose bu mo awose na we mamre ewai esi ara wo ye ga ya mo wala ko mo we ya mo wala ko mo bedi wo bobo ya bobo wo sa contact no wa no man say pipa sama na do kwara to condition mu no a na waja wo to agu pipa mu a na wo so no waja no to agu dem agu ayim nika ko to mutum se nika na wo to se guo na wo seki na wo de kanfo na mpelifo de wo ko Ethiopia no mu de ko agare san samle no wo besu yi me pa wo nua wo pa wo nua wote bia no wo bon de me wonyi mi film se Ghana fo nyina bebre no wa ne ka mfa ma me nyam na bobo de pa eno fa lumba de bobo de pa wo da nya na bobo de pa we kenye su ko no so kam nim se ya da ne ya share se ko meka ya se da sew se beka samra no wantimi anyi fie se o ke sa de we na me se me nya de ya e de me pefie me peka me pesika sei se wonya nsa wo a eno mu se pipa me ka se kwempedifo wo so ya le wo ye me ka se empedifo bi kwa she condom eno wo dai samra na wo ji woni no na wo da na me maya bobo ana de no samra kwa ni empedifo bi dai samra wane hunu ye samra wane hunu ye wo samra na wo twa kokọ na mfezi na egu ani a wo ti discuss a se be so na wo num krobo na wo num ye na ye bo ni efrefra no pa na anwume wo nim se wo hete okay wo nim se wo hete ya wo hete enti wa hete no wa hete you what to wo me bobo kra ene be se no ya na nkadu mame me vei wo po wo sumoja ene masem the next time no wo ye bibia so woni made obese bi wo be ye bibia wo be se pipa wuji mi no so nyansa daga sa ya mo bo wo po mo tem fia no mi fia bobo no nsu me wo fufu adi Ghana mo bu Ghana kwasia obi asori a no be fo bi no na koye adwuma we so dia no be fo bi no na koye adwuma sika ne ba no mu kwa no mafa me ne ma no na me dwen wo me nyu obi aho me nyu ne ma ho nkodino obi aho mususu ye na ayo sa ya wate say mami read the messages back me ne fa calls be me no be ne sorry hi Diana, I love this program very much. We jam on fire. Greetings to my lovely wife Augustina from Nanado. Nana, thank you so much for your message. This one say hello Diane, good morning. I'm Sewa from town of so please tell Ojam I love his fire. Ojam Edas
This one say, Mame is my name. This Andy Kra. What does he actually want? This bleaching boy, Azar boy, womanizer boy. Oh my God. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning. Mpacho ain't you? All right. I come to ask the question. Just go ahead and say, hello, good morning. Yes, darling, me too. Okay. Okay. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. You too. One special to be a big grammar, one bumper, and I will be more than any major. Because I want one in a fast when I put Chiano Suka. The minute Chianica, we will good. Hello, good morning. Last call I'm running. Hello, good morning. Good morning. Pacho into. Pacho into. Good morning, Pacho into. What's your name? All right. Yeah, that's yeah. Okay, last call, Amra. Hello, good morning. No. Yeah, fuck off, baby. Over. Now, send me put no my papa in this collection after the few. Okay. The chairman, international, on an inquiry in our show. At the first time, let's show you an opinion. I didn't share any of my check. Minim. Then you got ya. Perform great team. What was here in Arno? That must say, I Kumawood TV. Whom the animal? I dear. Said there's some permitted control patch over the lie. It can be a feature. Go bro you. So you're rough one. You go bro you. Do give you ass. Oh, that will kill me. I was for Asta and Coma a boy for in an boy Japan Crom so and Doctor that would better was say, but back in the car, don't confusing me. And sound, Pia, it sound. Yamisha, papa, no say there be no motor biscuit tree, and now more the soya yami in Shamo as the PC and Commerce Fashions Commerce Amecom 0268505021 no friend. Rakami someone say Obi Crudu, and I no pay me director, Ochinozo, could be Frank, a cameraman, Sanso, and executive producer, Sam Darkos. AJ Hipsy, the queen, or no say part of the production team, and now okay, and Loretta. MCRs. I don't know what bye.
ye wo D4 ene ye wo D4 o D4 na ye bo awiemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem sima pe na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe D4 bi do ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo hawo kore hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo behunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se ma wom ni se wo yale na ba na kache ha ono ama ba bia wo beda na wamo aduane adi kosi se wo benya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene e wo se woko eni ji se be wom ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo sa wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ye frɛ me nana ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adom no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa me de medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nya gidie se wo ba no anase wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase wo bi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me no wo na me no wo ka sa asem no bra anyi achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hwekura me se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abeduru ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de benyam ye 0243 35 65 83 bra na abeduru ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. William Pempenso adure na kwa kwa family de hye me bibini se broni aho ofedua no no abesi trododo amatoa pia Anima na dey so by 3 days me ni malaria na ma pronti me kasepo me ntwe kuda malaria kura no me ni bedi pa asew minda na ya brempon katachie menim senya metienti no me ba no me boa me ho mo asew aduro ni nie Dawood heba Mr. aduro wi me yire nom sima azokonofo wa mama jiwedi Dawood eba Mr. ade ama me di hye ya kire se okwa obetima ahwe no so yie bra bema me de chew Dawood eba Mr. sahwini na duro ni ni yankratoi FD agiatu ati oi honey I never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there you could brew who's a dawo complaining with sisini kokoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drag a sepan and ne you could brew winning a yama money mema Edusa herbal mixture and you Edusa herbal capsules and your koko ni sisiyari drink a sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Na men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na eyeme. Ah. Na Edusa ya wasese me brabo buye. Sweetie, me di komo me mami adwoamwa. Hey. What dance ye aye chuma. It's a living testimony
Kona kwa Judy. Wakaki yada. And Sunday, obie timinumbi. I just a pin for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwɛ saa adwade nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ yɛwɔ diifoɔ ɛne yɛwɔ diifoɔ odiifoɔ na yɛboa wiemfoɔ ba daa wote sɛ wowɔ falumba metaa bɔ ne din no ɔno ɛna na mɛbɛmo akɔ na wakɔtie n'anum asɛm sima pɛ na wahunu sɛ wopɛ baabi pa wopɛ diifoɔ bi de wo ho akɔ bata no a yɛwɔ diifoɔ mu ahodoɔ menim ɔhaw korɛ ha wɔ wɔhwɛ abɔdamfoɔ wɔ ha ɛnɛ yɛaba ha wobɛhunu no nyinaa mɔborɔfoɔ ɔni bie papa no abasa soɔ so na ɛne gye sɛ mɛwɔ mu no sɛ woyare no aba na ka kye a ɔno ama baabi a wobɛda na wama aduane adi kɔsi sɛ wo wobɛnya ahotɔ na wo ababa bɛdi adanseɛ nyame nsa wɔ ne so nneɛma a wɔyɛ boradwe ne nteaseɛ so kɔ so na wowɔ pɛpɛ baabi akɔ mpaebɔ deɛ a ɛyɛ gyapɛ kurom ɛna ɛwɔ sɛ wokɔ ɛne gye sɛ bɛwɔ mu no sɛ bosome bia ɔyɛ all 91 nti baabi a wohyɛ bia wobɛtumi aprepɛ na waba bi bosome bia ɛfia da ɛtɔ so mmienu na ɔyɛ no all 9 fa namba na ɛgu afidie no so na frɛ papa yɛnkɔ ne hwɛ odiifoɔ no ɛtie n'anum kasa ketewa bi na abɔ sɛ wote n'anum kasa mpo a wobo ɛbɛtɔ yɛ mu yɛnkɔhwɛ ne mmara yɛfrɛ me nana yɛbo a odiifoɔ awiemfoɔ ba mewɔ gyapɛ kuru adom no nyame de ma yɛkwa wɔ sɛ yɛmfa nkyɛ kwa medeɛ medwuma media ne sɛ menya mesom ne mesɔfodie nyinaa mesɛ mehwɛ nyanka nwisia mmɔborɔwafoɔ ɔdi ɛna mɛhwɛ wɔ na woba no so nyɛ no nko anti